COVID-19 ye anaba ambulance ta puduna lakpa nupi macha ama driver duna ijat manghan bikre hek tabada yamna angakpa thogdo amada ngarang nongalamdai pung amarom taba adwaida Central Kerala gi Pathanmathita district ta COVID-19 ye anaba ma ambulance driver na nupi oibigi ijat manghan bikre nupi macha asi masagi chahi kullom sure hairi police ki paw amagi matungina ngarang numidang imung amagi nupi ani COVID-19 positive oirakpadagi SOP gi matungina makhoi ani bu ambulance ta puba taki Makhoi ani bu laukhana ba ambulance atu ahing nongyaida yorup ka loinana health department gi official singi matungina makhoi ani adugi manungda nupi amana Kozencheri district hospital da thambaga loinana victim oirbi nupi macha aduna covid center amada purakhi ambulance driver asi sehi kullom tangai ribi nupi macha asi bu mafam adu yogdringai michik mirau khonta da ba mafam amada ambulance manungda namdune jet mangan bi khibani hairi driver asi nupi macha adu da wafam asi kanamata da haidokpa yaroi haina suki hanki hairi adubo nupi macha asina hospital hek yowbaga admit tawbaga wafam asi doctor singda tamki kona mahakpu medical examination tawbuda ijat mangan bikre haibasi confirm tawbaga loinana ambulance driver adu police na phaki driver asi mihatpagi case yauna criminal case kayada chenaba mioi oiramki health ki official singi matungina driver asi temporary basis ta hapkibani adubo karam na mahakpu thabak hapkibano haibadu thizili hairi Masigi makha tarakpada paikhalakpa section thorang oina ambulance khuding makta employee ani ni salhanba amadi karigumba anaba aduna nupi orabadi hen section thorang lokhanaba yathang tawthakibaga loinana ambulance ki driver khuding makki background thigat pinaba police ta hijackre haina su phongdorogli aduga topa pawamna wasila mihat ta chenaba mioi sing pifam thokpa ain gi cherak tha ani gi manungda pinaba honagani ranjan mihat ka mari leinana chingnaba mioi ahum phagale cm Manipur miyam amasung sarkarna COVID-19 laisa thingnaba yamna kanna honari serak asida hokiba September gi tang ani da mayang Imphal da nupi macha ama namja namthengna duna nupi bigi ijat manghalaba matungda laikanaba ngamdana lekhidaba simak yamma thamoi sokpa thongdokni sarkar asigi lusingba home gi thabak su puriba chief minister ama oina thawong asibu adukki matik kandem tawi mathong huktaba nupi angang singbu usitaba sa sanda chatkadaba lamchat chatpa mioi sing adugi mathakta sarkarna ain gi oba thabak lokhanaba honagani haina chief minister N Birena ngasi CM gi secretary ta pawmi singgu unaba amada yamna thamoi sokna phongdokre chief minister na makha ta na pawmi singda phongdokhibadadi asigumba thogdok asi leibak asida amu hanna thoktanaba crime asida senari ba mioi sing mathakta charge sheet frame tawduna tha ani gi manungda ain gi oba cherak pinaba honagani Mihat na sida chenaba main accused yauna mioi mari ama hana police na phare ngarang sumioi ani ama phaduna punna mioi taruk hojik phawa police custody da leire crime sida makhata na chenaba mioi sing yauramba tarabasu ain gi matungina akan bacherak pinaba honagani thagat kadoriba charge sheet aduda full proof evidence yauna thagat kani haiki chief minister na hai mioi kyana media da phongdorpada capital punishment pihanningbagi mat phongdoi adubo leibak asi ain leibanina ain gi matungina mara leibasing akan bacherak pinaba honagani miyamna sumapung phana support tawbiu loina na mihat asiga mari leina na semkiba JC amadi mayang Imphal AC gi MLA oiriba deputy speaker K Robindro na lokhalakpa thabak singda sarkar na mateng pangani haiki nupi macha asibu namduna ijat manghalaba matungda laikanaba ngamdana lekhidaba asida chenaba mioi sing phaganaba honabada JC amasung miyamna mateng pangbirakpagi damakta chief minister na thagatki Case asi pokso case oibana tha ani phadringai da ayona mari leinaba singa tanaraga mapung phaba charge sheet thagatkani leikidrabigi hakchang sing asi rims da postmortem tawragani haiba wafam phongdokhi pawmi singo unaba du da cm na makha ta na haikibadadi handak Churachandpur gi SBI bank tagi atai ATM booth singda paisa hapnaba honaringai da sakhangdaba singna nongmoina kaptuna hatkraba arambam ranjan gi bisi adu busu thamoi sokna nongaitaba phongdokre mihat adubu akanba mongda kandem tawi haiki Chief Minister na mihat adugi matangda FIR case ama lokhale thogdo du da kana kana chenai haiba du khangnaba CCTV gi camera footage sing yengle hojik phawda mihat adu da chingnaba mioi ahum lokhale leikidraba asigi loina biga ngasi telephone da wari sanabada kaptuna mapuroiba hatkiba mioi sing dan DPU haina haijaraki kodakta Manipur police ki makok thongba DGP LM khote Churachandpur da chatnaba khangankhre CM na hai DGP na Churachandpur da thunglaba matung mafam adu da leiriba suspension of operation su chanariba tongan ba lalholup sing amadi UG singi luchingba sing kokhattuna mifam pangthoktuna mihat adu da chenaba mioi sing masak khangdoknaba amadi Manipur police na lokhalakpa thabakta mateng panghanaba honagani leikidrabagi imung manunggi awaba da chief minister ma samak amasung sarkar asina saruk yari leikidraba ranjan da pifam thokpa ex gracia gi senpham matik chana pinaba honagani haiki Sehi ahum makai phaраklaba BJP na luchingba chungsinaba sarkar asigi matamda Manipur gi law and order gi phibam kham thengna phagatpa ngamki
पुलिस अमसुंग मियामगा लेनबा मरी अदुकी मतिक फगलकी लॉ एंड ऑर्डर की फिवम फगलकलिबा असि सरकार असिदा लेबाक मियामना अचौबा मतेंग पिबिबदगिनी मरा लेबसिंग सरकारना लेबना खक थारोय मयांग इम्फाल की थौदोक चेनबा मियोइसिंग पुलिसना फाबा ngamliba asi मियामगी अचौबा मतेंग फंगबदगिनी मरम अदुना चुराचांदपुर की रंजन मिहात चेनबा मियोइसिंग फाबा ngamnabagidamakta मियामना अचौबा मतेंग पांगबिनबसु अपील तौखी अदुगा अतोप पावमना मियोय अनि अमसु लेखिद्रे पुन्ना कुंथ्रानी पान सुरे स्टेट असिदसु कोविड-19 मरम ओइदुना मियोय अनि अमसु लेखिद्रे हौजिक फावबदा लेना लाइसट असिना लेखिदबा मसिंग कुंथ्रानी पान सुरे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हॉस्पिटल इम्फाल की जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट ngarang numidang pung 10:05 rom tabu matamda lekhidrebi nupi adu Imphal West district ki Sagolban Moirang Hanuba leirak-tagi oinam Elizabeth Sehin Kunthamathoi apokpo oinam Kumar kawi mahak hospital asigi general medicine ward ta ngarang admit tawkhibani lekhidrebi nupi asi carcinoma colon with metastasis to ka post surgery amadi covid-19 positive oiduna laikan naraklaba matung lekhidabani अमरोमदा जेनिम्स कोविड वार्ड 1 दा सुमियो एमंगसी अयुक लेखिद्रबा मियो अदु थौबाल डिस्ट्रिक्ट की थौबाल मोइजिंगदगी एमडी अब्दुल लतीफ कवी सही हुमफुमंगानी महाक हॉस्पिटल असिगी कोविड वार्ड ता ममांग थागी कुनमापल दगी तोंगान तोंगान बलाइना कया अमदी कोविड-19 पॉजिटिव ओइदुना लाइकन नरखिबनी ngasi nongalamdai pung ani makhairom taba adwaida laikan naba ngamdana lekhidabani hairi इंडिया की ओइना सु कोविड-19 लाइसट असिना नाबा अमसुंग सिबगी चांग लेपतना वांखलाली हौखिबा पुंग कुनमरी असिगी मनुंगदा मियोय लिसिंग मरफु तरुक का चामरी कुंथ्रानी थोय पॉजिटिव ओइबगी मनुंगदा लिसिंग अमगा सुकना मरफु मापल लेखिद्रे इंडिया दा हौजिक फावबदा लाइसट असिना मियोय लाख निफुमा थोयगा लिसिंग तरामरी गा चात्रेट हुमद्रा हुमदोय पॉजिटिव ओइबगी मनुंगदा मियोय लिसिंग हुमद्रा गा चात्रेट सुंगना मरी लेखिद्रे अदुबु लाइसट असिदगी मियोय लाख कुंथ्रा माथोयगा लिसिंग मरफुगा चमापन मौद्रा मापन गी फिबम फगलक्तुना तोंगान तोंगान बा कोविड केयर यूनिट सिंगदगी डिस्चार्ज तौख्रे अदुबु एक्टिव केस मसिंग लाख निपान गा लिसिंग हुमफुमदोयगा सुकना हुमद्रा ओइरी हाइरिबसिगी मनुंगदा मियोय लिसिंग निपान गा चमापन निफुमरी गी फिबम लूरी इंडिया दा लाइसट असि हेक संदोरकपदगी मियोय क्रोर मरी गा लाख मरफु तरुका लिसिंग कुंथ्रा माथोयगा चामन निफुमंगा टेस्ट तौख्रे हाइनासु इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ना फोंगदोख्रे लेबाक सिदा महाराष्ट्र लाइसट असिना ख्वाइदगी सोअलबा स्टेट अमा ओइरी मथंगदा आंध्र प्रदेश अमसुंग तमिलनाडु लेरी मालेमगी ओइनासु लाइसट असिगी कन्फर्म केस मसिंग क्रोर अनिगा लाख हुमद्रा गा लिसिंग मरफु तरुक का चात्रेट यांखै निपान यौखिबगा लोइनाना लेखिदबा मसिंगसु लाख निपान गा लिसिंग मरफु मरी गा चामा सुंग मरी सुख्रे अदुबु लाइसट असिदगी क्रोर अमगा लिसिंग मौद्रानी थोइगा सुंग लिसिंग निपान गा चामा कुंथा तरेट की फिबम फगलक्तुना डिस्चार्ज तौख्रे हौखिबा पुंग कुनमरी सिदा स्टेट असिदा मियोय चामा गा मरफु मरी कोविड-19 पॉजिटिव ओइखिबगा लोइनाना अपुनबा मसिंग लिसिंग तरुक का चनिपान मरफु हुमदो यौख्रे अदुबु लाइसट असिदगी मियोय लिसिंग मरी गा चमापन हुमद्रा मंगा गी फिबम फगलक्तुना डिस्चार्ज तौख्रे एक्टिव केस मसिंग लिसिंग अमगा चनिपान हुमद्रानी थोय ओइरी लाइसट असिदगी फिबम फगलक्पगी चांगचादा हुमद्रानी थोय दशमिक अनि तरेट यौख्रे अदुगा अतोप पावमना रंजन मिहात की पाव पीबा ngamba मियोय दा लुपा लाख अमगी रिवार्ड पीनबा लाउथोकलगनी DGP थासिगी मरी गे अयुक पुंग 10 मखाइरोम ताबा मतमदा चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा लेबा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुराचांदपुर ब्रांच तगी लुपा करोड़ अमगा लाख 10 मंगागी सेनफम डिस्ट्रिक्ट असिगी अतोप मफमदा ATM बूथ सिंगदा हापलुनबगी पुनबा सेम सारिंगैदा सखंगदबा मियोय खरना नोंमैना कापतुना हातख्रबा राइटर्स सेफगार्ड एजेंसी की स्टाफ ओरिबा आरामबम रंजन मिहात चेनबा सिंगी मरी मखोंग ताक पंगम मियोय सिंगदा लुपा लाख अमगी मना पीगनी हाइना लाउथोकलगनी लौखलक थबक असिबु थबक ओइना पांथोकनबगी दमकता चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की SP दा ngasi खंगनख्रे हाइना मणिपुर की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस LM खौते IPS ना फोंगदोख्रे DGP LM खौते ने ngasi नुंगथिल चुराचांदपुर दा लेरिङै मतमदा पाउमी सिंगा वारी सानबा मतमदा महांगना फोंदोरखिबददी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर N बीरेन की पौताक मतुंगिना रंजन मिहात असिगी मतंगदा मरिक चुमना थिगतुना मिहात असिदा चेनबा मियोसिंग फागत पंगमना बहोनगदबनी हाइना खंगनखी CM की पौताक मतुंगिना ngasi चुराचांदपुर दा चतुना डिस्ट्रिक्ट असिगी SP की ऑफिस दा रंजन मिहात का मरी लेना CM की JSC की मिहुत तरामाथोय उनदुना वारी सानाखी JSC की कांगबुना DGP मसामक यावना चुराचांदपुर दा लाक्तुना मिहात असिगी मतंगदा मरी मखोंग थिगतना बहोनबा अदुदा अपेनबा फोंदोखी लोइनाना JSC नसु अंगम मतेंग पांगनी हाइबगी थाजबा DGP दा पीकी DGP ने मखा ताना फोंदोखिबददी हौजिक रंजन मिहात की मतंगदा चिंगनबा मोहेन अमसुंग सोमेन कौबा मियोय अनि फागले मखा ताना चुराचांदपुर दा लेरिबा तोंगान तोंगान बा लालहुलुपसिंग हौजिकना सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सु तौनरिबसिंगी लुचिंगबसिंगसु उनदुना वारी सानबगी थबक चथारे मखोइगी माइकैदगिसु रंजन मिहात असि थमोय सोकना नुंगाइतबा फोंदोखी लोइनाना मिहात असिगी मतंगदा मखोइगी माइकैदगी पांगबा याबा मतेंगसिंग मपुंग फाना पांगनी हाइना DGP दा थमोय सेंगना फोंदोखी हाइरी
ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯄꯥꯎ ꯕꯤꯂꯥꯏ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯂꯤꯗꯔꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ